bururi-ini kiroria ministry ya ugendi bururi-ini kiroria ministry ya ugendi kumaigira kigena kiria kiigitwo gia kwarahura ruhonge rwa wonjoria igatwikiria mihinga itegwikira mihinga maingi iria iragiria onjoria akwaga kwamukira mbeca ici makiria kaunti-ini ya Kirinyaga onjoria aya maugite riri nirio ihinda riega riao kugairwo kigena giki thutha wa bururi kuhingirwo na mawatho ma COVID-19 kuregerio no moritie thirikari cia kaunti imarumbuie na njira ya kumarengera muigana wa magoti maria marihaga makigata marua ma wira. Ni turenda kwira the county governor arikie kumenya ati ni kuri andu amwe ake marathukia wira na mate maramenya ni kuri na watho uria uroiga turi igoti-ini this time loud gutiri mundu wagire gukorwo agetio license na tondu ni kuri administrators marutite ginya maratathi na magatumira members message ya kuga ati marikie kuri ha license maririkane cira witu ukagwetwo mweri 1 December na nirio cira witu uri igoti-ini na koguo gutikage mundu akorwo matikwenda mathitangwo na kindu gitwo contempt of court marikie kumenya ati marugamiro uguo ginya cira ugathira mukuririkana ati mugathe president Uhuru wa Kenyatta he mbeca heanite bilioni 3 na akenengera docket ya tourism and wildlife ira rugamagirwo ni Mheshimiwa Barara ndimurona ati mbeca icio ciothe cianeanirwo irabu ira ciotete kuona mbeca icio ni irabu nini muno. It's not even a 1/4% irabu cio ira ciotete kuona mbeca icio no ndo wake ni mihingere yakirirwo miingi ati mundu wa kirabu mbeca ngiro guteithia andu aitu nigetha taru mahota kwiyukiriria no nyingi mbeca ndungicikinyira na nikona cikiandikwo ngatheti-ini ati matirahota kuthi gucigira ni undu wa mihingere ikiritwo na ndikwenda president atuthikiririe mihinga yothe ni yehere na akoma tikwota kuheria mihinga wega ni matwita twi barita tondu na 41 counties ciendagia njohi ukinyita bilioni 2 ugayania na 41 counties o county ni kuona milioni 70 na county ciothe cina association koguo kone association ya Kirinyaga ya Murang'a kuria kungi ni mekota guikara thi mathiuruke mbeyo cithiuruke andu inaitwo biashara. Ni muthenya wa keri wa icera ria munini wa President William Ruto gitaro-ini kia Nyanza umuthi agitabania micemanio kihiri ya andu ethi onjoria na atabania a mihango ya kiama kia UDA gitaro-ini kiu micemanio yake ya mbere yuma ya onjoria a Kondele kaunti-ini ya Kisumu na Rongo kaunti-ini ya Migori. Ya Mungu, priority yetu ya kwanza, budget ya kwanza, agenda ya kwanza ni kuweka bilioni 100 katika miradi na mipango itakayohakikisha ya kwamba vijana wa Kenya wakiwemo vijana wa hapa Rongo wamepata ajira ili waweze kujisimamia, wawache kuhangaika. Tunaelewana? Jambo la pili, mimi ninasema kwa sababu biashara yote Kenya inafanywa katika sekta ya micro, small and medium enterprise. Hawa wafanyabiashara wadogo hawa ndio wanashikilia uchumi wa Kenya. 80% ya wafanyabiashara wote ni watu wa micro, small and medium enterprise. Mimi ninasema mwaka ujao ili tuweze kuinua biashara Kenya na kumpa kila mtu heshima ya kufanya biashara, hata kama biashara yako ni ya mama mboga ama bodaboda, ni kuhakikisha ya kwamba tunatengeneza hazina maalum ambayo itawapa nyinyi pesa ya serikali katika sako ya bodaboda na mama mboga na biashara yale mengine waweze kuinua biashara yao. Tunaelewana watu wa Rongo? Tunaelewana? Kwa sababu hawa wafanyabiashara wengi, kama sio jua inawasumbua ni mvua, kama sio mvua ni askari, kama sio askari ni Shylock, kama sio Shylock ni Fuliza, kama sio Fuliza wameingizwa kwa CRB. Lazima tuwaokoe na tuwapatie namna ya kuweza kupanga biashara yao wakiwa na usaidizi wa hazina ya pesa ya serikali. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Jambo la tatu, mimi nasema ya kwamba mambo ya kilimo lazima tuweke pesa ya serikali kwa mambo ya kilimo. Tusaidie wakulima, watusalizie chakula ya kutosha, tuondoe njaa na tuhakikishe ya kwamba kila mtu anaweza kusimamia familia yake akiwa na uwezo ya kulisha familia zao. Tunaelewana jameni? Hiyo ndio tunasema mambo ya bottom up. Tuko pamoja?
lakini wale mimi nashindana na wao wanasema ati ajenda yao ya kwanza ni kubadilisha katiba, ati waongeze mamlaka ya rais, ati waongeze vyeo ya viongozi. Mimi nimekuja kuuliza nyinyi Rongo, tunaelewana? Nyinyi watu wa Rongo, munataka tubadilishe katiba kwanza tuongeze vyeo ya viongozi na mamlaka ya rais, ama munasema tubadilishe uchumi kwanza? Munataka tubadilishe katiba ama uchumi? Mimi nauliza nyinyi my friends watu wa Rongo, munasema tubadilishe katiba ama uchumi? Tubadilishe uchumi? Munasema tubadilishe uchumi kwanza? Wale wanakubaliana na mimi tubadilishe uchumi kwanza, nione kwa mkono. Yes, tubadilishe uchumi kwanza. Si namna hiyo? Kwa sababu tukibadilisha uchumi ndio tutapanga vile hawa vijana, our own children, watoto tumewalea, tumewapeleka shule, wako na certificate, wako na diploma, wako na degree, kwanza wapate ajira. Watu wa Rongo tunakubaliana? Munasema tubadilishe uchumi kwanza? Mimi nauliza nyinyi, na tukibadilisha uchumi munataka tungoje itokee juu ama tuanze hapa chini? Munataka tungoje juu, hatujui itafika lini? Tuanze wapi? Tuanze hapa kwa hawa vijana hawana ajira, tuwapangie ajira kwanza hawa vijana, alafu tupange biashara ya hawa wafanyabiashara wadogo wadogo wa hapa Rongo, tuwapatie pesa ya serikali wainue biashara yao, alafu tusaidie wakulima watuzalishie chakula ya kutosha, ndio kila mtu apate chakula kwa bei nafuu. Yani munasema tuanze hapa chini, hapa kwa bottom, hapa kwa bottom hapa, alafu tupandishe up. Yani munasema bottom up, munasema bottom up. Wangapi watu wa bottom up hapa nione? Iyo ni mĩario ya munini wa President William Ruto arikuria mwena wa Rongo. Na riu tugithie ni mbere ni ati amwe a andu aria mathigitheirio miturire yao ngahiha-ini cia thutha wa ithurano cia mwaka wa 2007 guku bururi-ini ni meyumiritie na guthingata thirikari irekererie taito cia migunda iria magurirwo. Maugite magurirwo migunda iyo niguo magie na uikaro mweru, kuona matingiacokire kuria maikaraga mbere iyo. No riu marauga aingi ao matuire na kigiriko ona thengia ya kuonio migunda iyo. ETHARI a NGÜI cia thutha wa ithurano cia mwaka wa 2007 marauga thirikari ni yamaĩrĩirie gwatura migunda iria magurirwo ni thirikari, makiuga riu kahinda ni gakinyu manengererio kiria kimegie. Kwe migunda yagurirwo ni thirikari, president uyu ni umwe wa migunda, na iria ingi ni iria ikuria, na iria ingi na Ikuru, na iria ingi kuria Nyandarua. Migunda ikuo na athiru aya ari migunda ino kumanagia na ndeka ino ni mekwanjia kumirutira wira, na guko tutirauma ringi kumanagia na uyu migunda ino ni itu. Makiaria hindi ya icera ria migunda-ini iria yaguritwo ni thirikari mwena wa Salama Laikipia ithwiro, ETHARI aya maruga kwaga kuonio haria mundu agairwo na kwaga kuheo taito cia wigwatiri wa migunda iyo ni gucungiriria aingi ao gutura miturire ya kigiriko na maithori. Uguo ni twahoya thirikari, tutire na uru na thirikari, no ni twamehoya to ni yarutire mbia mugathe witu igiuke kigura migunda ino ni nengerwo ene aria magiriire, nigetha nao ene aria magiriire na ciana ciao moime mbikomboro, moime mathina-ini, mahande irio andu a gutura mathiaga kuhoya kana kurimia migunda-ini. Ni ndikoinuka guikara guku to ni ndona ni kwega jimbe ni gucimba thirikari enda gukaguthika gukweyuka ethike, no ni ndikuma guku maguti-ini mane ndona ni mega na ni ngeneire thirikari na ni njui tu noyo turiragira na ni tuiguagira hatha. Koguo tuthirikane na thirikari itoni ore tuguikara tondu noyo baba witu na tucini no ngitwetereire. Matongoretio mutabania wa gikundi giki James Mwaura na mwandiki wao Isaac Kariuki maugite maricemba kwigwatira migunda iyo, makienda thirikari eke mituki gutigirira aria mabatie kugunika nayo ni magia na wikaro.
Mashamba yamenunuliwa na serikali, inaendelea kujinufaisha na watu wengine ambao hata hawajulikani ni kina nani. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba kwa sababu haya mashamba yalinunuliwa kwa ajili ya IDPs, na mashamba yote tunaijua kama hapa Salama kuna mashamba yako hapa Salama, kuna mengine yako pale Moroko, kuna mengine yako pale Mbuyu, na mengine yako pale Marmanes na Gatundia. Tafadhali serikali, ningependa tafadhali muweze kupea hawa IDPs ambao walisalia kama hawana mashamba. Oho, morĩtie ateti kwĩhũga na mĩario ĩngĩcũngĩra ngũĩ makĩria rĩrĩ bũrũri werekeire ithurano-inĩ cia mwaka ũkĩte wa 2022. Ruo rũrĩa tũrĩte ithuĩ mĩaka ĩyo ĩthirĩte kuma 2007-2008 nĩ rũiganĩte na tũtikwenda rĩngĩ kũigua ruo andũ angĩ makĩria ruo ta rũrũ. Na tũkũria president na deputy president na baba mũmenye wega bũrũri ũyũ ũrĩ rĩrĩa wĩna thĩna ona inyuĩ mwĩna thĩna. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi. Atongoria a ndini kuma kaunti ya Nyandarua maugite marĩ cemba kwanjia gũthũrima ateti arĩa mareyumĩria kũhũranĩra iturwa ngũrani cia kĩũteti nĩguo mahote gũtara arũmĩrĩri ao igũrũ rĩa andũ arĩa mabatie gũgathura kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa gĩthurano kĩnene gĩũkĩte mwaka ũkĩte wa 2022 makĩria marĩ taũni-inĩ ya Olkalao hĩndĩ ya kwarĩrĩria maũndũ matiganĩte marĩa mahutĩtie kaunti ya Nyandarua na bũrũri. Ahunjia aya maugite ndũgamano cia atongoria iria ikoretwo ikĩgũmĩra kaunti ya Nyandarua ni ihotometie uthii wa nambere wa gĩcigo gĩkĩ. Tuguthi na mbere kuhe andu itu githomo kugerera thiini wa makanitha maitu thiini wa mithigiti na tuone hindi we gakinya githurano ntukagia na atongoria magiriire na atongoria ria mena fatana gutongoria county ino ni tugeka kindu gitagwo vetting kana kurora atongoria tugakorwo nao na ithu twita atongoria ni tukona ati mundu wothe ore tukona ndagiriire tukoya kayu kanene thiini wa makanitha maitu na twire andu aitu ucio ndagi gukorwo agithurwo. Mahinda maingi ni mahinda maria mahitukite tukoretwo tukirwo kanitha inyu ikare haraihu mutigane na siasa. Kanitha ndĩ inafatana siasa no twinafatana atongoria mena wigiriki, twinafatana atongoria magiriire ni tondu atongoria icio mathurwo ithuĩ no mwaroka gutongoria andu aitu. Koguo wira witu ta kanitha na wigiriki witu mbere ni guthomithia andu aitu na kumera mitaratara ĩrĩa yagiriire. Gikundi kimwe kia athuri kuma rũrĩrĩ rwa Ukabi nĩgĩũkĩrĩire thirikari nĩ ũndũ wa kwaga kũmaingĩria mĩhang'o-inĩ ya gwatura icunjĩ imwe cia mĩgũnda ya mũingĩ kaunti-inĩ ya Narok. Athuri aya marekũĩra njama ya kũmakungia wara na kũmatunya ithaka cia mũingĩ kũrĩa morĩtie honge itiganĩte cia thirikari cingĩrĩre nĩguo gũteithia kũgitĩra ithaka na mĩgũnda ya mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩu. Matongoretio ni muikariri giti wa ngwataniro ya urumwe wa rũrĩrĩ rwa Ukabi Leila Ole Mwanik. Athuri aya mokĩrĩire mĩhang'o ya gwatura mĩgũnda na mĩhaka ĩrĩa monete ĩgĩtabanio ni mathorobea a mĩgũnda kaunti-inĩ ĩno makiuga matimenyithĩtio. Ardhi ya jamii ikiwemo hiyo sheep and goat, ikiwemo hii nyingine ambayo tulipatia Teachers College sehemu yake na holding ground ya Limanet ni ardhi ya jamii. Na hakuna wakati ambapo tutakubali mtu kwa sababu ana nafasi ya kuwa katika ofisi fulani kukatakata na kupeana kama polisi bila idhini ya jamii hii ya wenyewe. Maugite marekwĩra kũrĩ na njama ya kwĩgwatirwo gwa gĩthaka kĩrĩa kĩhũthagĩrwo nĩ mũingĩ wa Ukabi kũrĩithĩria mahiũ mao. Tumezoeana kununuliwa, kupewa pesa kwa wale wanataka mashamba letu, kwa wale wanataka kutumaliza. Sasa leo poleni. Maugite kwahoteka gukorwo uteti ni urakungio mihang'o-inĩ ya kugayana gwatura ng'ũndũ kaunti-inĩ ya Narok kuria orĩtie ministry ya mĩgũnda ĩingĩrĩre nĩguo gũthingata kĩhoto. Ni morĩtie ofitha a ministry iria ihutanĩtie na mĩgũnda magĩe na gĩikaro na ndundu ya athuri a Ukabi na rũrĩrĩ rwa Samburu nĩguo maranĩrie igũrũ rĩa njĩra cia kũgacĩrithia thayũ gatagatĩ-inĩ ka ndũrĩrĩ ici. Ngĩribotera Inooro TV Getu Wangari Maria wa Mũigana.
John THAYEE Musiani uria woragirio kiumia kihituku ni ekinae riria ageragia gukinyanira na mahiu make ni athikitwo kwao itura-ini ria Taimamut mwena wa rugongo wa kaunti ya Laikipia. Atongoria kuma gicigo-ini giki mathingatite honge cia thirikari ihang'anie na njira cia kugacirithia ugitiri wa muingi. Mubunge wao Sarah Korere akiuga ekinae aria makoretwo makiagagia aikari a Laikipia maingiraga kaunti-ini iyo kuma Isiolo, Baringo na Samburu. It's very unfortunate that Laikipia continue to lose life. Aswa hawa vijana wadogo sana tunaendelea kupoteza maisha kwa sababu ya uhalifu ambayo inaendelea. Jukumu kubwa ya serikali katika katiba yetu ni kulinda mali na kulinda maisha ya watu. So wakati tunaona tunapoteza maisha ya watu, hiyo ni kumaanisha serikali imeshindwa kulinda mali na maisha ya watu wetu. Imekuwa ni mtindo katika eneo bunge la Laikipia Kaskazini kwamba kila mwezi ama kila wiki tunazika mtu ambaye ameuawa na hawa wahuni. Na kila wakati mali ikiibiwa Laikipia North, nyayo inaelekea Isiolo, nyayo inaelekea Samburu, nyayo inaelekea Baringo. Na mimi ninauliza hivi, serikali ya Kenya haifikagi Baringo, haifiki Samburu na haifiki Isiolo? Kwa sababu imekuwa ni kitu ya kusikitisha sana. Maundu macio mothe turaregana namo na turoria thirikari ya Isiolo ihote kubanga andu ao na ihote kumenyaga riria kwina ng'aragu, riria gutari mbura ni atia marikaga nigetha mateithiririe andu ao, nigetha andu ao matige guka gutucogotha mwena uyu. Tumeongea siku mingi ya kwamba serikali turudishie MPR ili watu waendelee kujilinda, na tunaona serikali wajaweza kufanya hivyo. Kwa hivyo kama hawezi kutulinda, warudishie watu wetu hizo bunduki ili watu waweze kujilinda, kwa sababu wakati tulikuwa na MPR hatukuwa na maafa kama wakati huu. Mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga kwa ihinda riri agomanite na atongoria a uteti matanyihiire 25 kuma ithũĩro ria Mount Kenya aria mehariirie guthama kuma ciama iria mari niguo kuingira kiama kia ODM. Odinga ambite kugia na mucemanio kiumbe cikaro-ini nene cia kiama giki mbere ya kunyita ugeni atongoria aya aria etikitie ni makuongerera hinya kiama-ini giki. Ripoti iyo ya Raila Odinga nitukumiamukira na njira ndaya wona ciehanda thaa 1 cia hwaini thiini wa metha itu ya mohoro ma Inooro hwaini na Inooro thaa 3 kwa ihinda riri twambe twikirie oro hanini no nitugucokereria.